Maka ada Nabi Ta'ala hadisna man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Nigi baca siddi hurfu ilalana akar malabi'e nawala imatu pungala ta'ala 10 decen. Jadi namun dia tu seng mangajie komeki lolong ngapalang asalang ka korata boleh pura ki masumpah ja subuh tabuka ni korata tabaca angka koro halaman pertama alif lam mim ya ko degana tu seng tu ni jolo lolongan ni dosa buseratu decen loro pasima tabukai tabaca si alif lam mim sadaqallahul azim lolongan si dosa buseratu jadi patah sabu 200 deceng. Magharibi buka si Isa buka si jadi kilima tabace lalana sesuatunya 10 sabu 500 deceng talolongan. Nampir alif lam ni tapi madekeng huruf itawe. Maka ada Nabi taman qara harfan nigi baca siddi hurufu. Jadi ende mungkin akan mengaji ki alif lam ni baca tabaca na tapura. Talanjut ni alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi. Tapi nasaban apa ki maguru buta toni tasaka-saka ni za siaga ni huruf ero. Apa ni huruf? Nah itu huruf ko baca malampei. Irke 2 huruf. Za siddi huruf, za 2 huruf. Apa angkel puna koro? Angkam itu hadese maka dan dena wading baca salo korangnya. Tapi hadese dena wading popou. Terutama ko angkat sama guru mengaji. Paja siseng matu. Ye mempopou ya apa na mana tahu yo ko macam mana mau mengaji. Sesa. Angkam mas hadese maka dan dena wading baca salo korangnya. Tapi ye mitu asang salah terus bacana ne baca salah. Apa aku patuji lagona sale matu bacana contohna bacana Allahumma barik lana ya bacana tapi nasabangke lagona Allahumma barik lana ya sang salah apa ya konderus bacana nasala tanya salah san itu apa yang pai tas salah angkau to lalo angka bacana belajar. Jadi ko angkau to tarunto angka bacana belajar, lese lalo ki apa tasala gamai ne dinalapo. Abong atame kutai lampu merah nama taru-taru. Kira itu angkat polisi tikangi kada polisi. Dega jerumi te bacana belajar deh. Pungala polisi lagi nampang apalagi pungala tala tama guru mengaji. Itu ku musabak ketahuan musabak tilawatil Quran to macam mana ko tu makanya lengi dewan hakim aga zamannya ro dewan hakime sampai salana tu mengaji jadi ko angkat tarun tu tahu tulis sampai salana tahu ya dewan hakim itu Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun
wa lamun harfun wa mimun harfun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Sininna ata matepena pungala talang kay hadare. Lau nikmai nei patarakasi tanra syukur kamarajata lorisese arajanna pung Allah taala. Nasaba angka mo bagi na pinragang umur malampe na to pada angka si raon ramalabi yan aritu masigi bola na pung Allah taala. Sinina masalah malabi ang kahadare ero pung Allah taala purana pancajiwi 12 ulang ilalan na si taunge na napitte ulan ramalang mancaji pangulun na sinina ulange maga ni reasang ulan ramalang pangulun na sinina ulange nasaba okon itu ulan ramalange bunga napaturungnya korangnya untuk aga kudan linnas untuk mancaji apa tirong lori sinina rupa tawe jadi di umasalange makanjaklah dak aku tu mengaji-ngaji ilalan ulan ramalang makanjak sah aku tu mengaji-ngaji salawan ulan ramalang tapi liwat di kanjakna aku tu mengaji-ngaji ilalan ulan ramalang nasaba napalapi-lapi ya palan pung Allah taala maka dana kita ilalang hadesena man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Nigi baca siddi hurfu ilalanna akar malabi nawala imatu pungala taala 10 deceng. Saluan nalarang ya kelan lamarange ikali 70 la aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. De ukada alif lam mim ya siddi hurfu tapi alif nasiddi hurfu lamun nasiddi hurfu mim nasiddi to hurfu. Jadi alif lam mim talu hurfu ikali 10 talu pulo. Ramalan ni baca ikali 70. Jadi talu pulo kali 70 siaga. Ala 3 kalkulator. Ayah aja nah meta bawah. 2100 deceng. Jadi namun dia tu seng mengaji komeki lolong ngapalang. Asal angka korata boleh. Pura kima sumpaja subuh tabukan ni korata tabaca angka koro halaman pertama alif lam mim ya ko degana tuseng tutu ni jolo lolongan ni 2100 deceng loro pasima tabukai tabaca si alif lam mim sadaqallahul azim lolongan si 2100 jadi kota sabu 200 deceng magharibi buka si Isa ibu kasih jadi kelima tabaca lalana sesuanya 10 sabu 500 decet talolongan nampir alif lam ni tapi madekeng huruf itawe maka dan nabi taman qara harfan nigi baca siddi hurufu jadi ende mungkin akan mengaji ki alif lam ni baca tabaca natapura talanjo ni alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi tapi nasaban apa ki maguru buta-buta tonia atas saka-saka ni za siaga ni huruf ero apa ni huruf nah itu huruf ko baca malampei yang kedua huruf za siddi huruf za 2 huruf apa angkeli puna korong angka itu hadese maka dan dena wading baca salo korange tapi hadese dena wading popou terutama ko angka to guru mengaji paja siseng matu ye mempo ya apa na mana tahu ko macam mana mau mengaji sesa angka memang hadese maka dan dena wading baca salo korange tapi ye mitu asange salah terus bacana ne baca salah apa aku patuji lagona sale matu bacana contohna bacana Allahumma barik lana ya bacana tapi nasabangke lagona Allahumma barik lana ya sang salah apa ya konderus bacana nasala tanda salah san itu apa yang baik tas salah
Angkau tu lalu angka bacana belajar. Jadi ko angkau tu taruntu angka bacana belajar, lese lalu ki apa tasala gamai ne dinalapo. Abang atame kutai lampu merah nama taru-taru. Kira itu angkat polisi tikangi kada polisi. Dega jermi te bacana belajar deh. Pungala polisi lagi nampak apalagi pungala tala tama guru mengaji. Itu ku musabak ketawa musabak tilawatil Quran. To macam mana ko tu? Makanya lengi dewan hakim. Aga zaman nero dewan hakime sampai salana tu mengaji. Jadi ko angkat tarun tu tahu tulis sampai salana tahu ya. Dewan hakim itu. Mula-mula mengaji ya lengi kuai 100. Benga mengaji nairuntu salana kurangi poinna. Salah sih kurangi sih. Jadi pedek mega salana, pedek dena juara. Jadi tolong guru ki mengaji. Maka dena minta utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Atuntu ki paguruang mapamula tojata-jata latu calorit nang kiburu Gangkana wala ada pasirangan-rangang. Alhamdulillah qad istama'na ma fihi minat ta'lim fala budda lana an na'mal wa nuballigh fa kulluna musta'id. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.